Димон, ты в ахуе, брат? Я охуевший, брат. Соломон, А. передай Каве привет. Це артилерія їбаша, Кава. Bos tentara bayaran Rusia pada Sabtu 20 Mei 2023 mengklaim pasukannya mengambil kendali penuh atas kota Bakhmut atau Artemovsk setelah pertempuran terpanjang dan paling sengit dalam perang Rusia-Ukraina. Hal ini menyusul rekaman kondisi pasukan Ukraina di detik-detik Bakhmut jatuh ke tangan Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman dari angkatan bersenjata Ukraina pada hari-hari terakhir di Artemovsk. Bangunan bertingkat tinggi di pinggiran barat setelah kedatangan bom Rusia membuat sejumlah pasukan Ukraina di dalam mengalami luka-luka. Rekaman selanjutnya menunjukkan angkatan bersenjata Ukraina yang sedang duduk di luar kota dan menyaksikan bagaimana artileri Rusia menyelesaikan gedung-gedung tinggi di pinggiran kota. Namun segera pejabat pertahanan Ukraina membantah klaim tersebut seperti yang dilaporkan oleh Associated Press pada Sabtu 20 Mei 2023. Да, пригнись, в окно залетай. Я не могу, блядь, я сюда не дам, я больше. Давай, автомат сюда. Держиш? Давай потроху вниз. Да, поделитесь половину, блядь, на это. А? Да нахуй тебе эти автоматы? Я ебал сейчас на 7-й, и шо? Там, наверное, втычка коррегуешь. Не РПС-ка на этаже осталось. Я не робит, вообще на. КСП проскочить. Ебать, нема этажа вообще. Давайте малыми перебежками. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.